Talo fantu talo follow radio Samoa le nei fo I tai au ma lolo fo lau. Usi mai fa afunga o talo les for Riley. I talo tamua. Wa mawhaineo na pipi I le fa upungo le non-binary I lungo le pepa whanau New Zealand. Ma ualo I ai nei. Le suinga I le tau talo sanga I le fa misinonga I fa amauni ai pe o se alii po o se tamaitai. O le fa silanga lea mai le matanga le wengo le vai fafo na nafi. Ma I lungo lana upenga tafa ilangi o lea ua iai fo I mafa upunga I suia nga iai. Ina ia au si ai whainga tutusa. O le non-binary o le fa upunga fo lea ua sawi le suinga u fa ilo mai. E mawhaio na filifili e wha o ngā pe a le manao I le male po o le female. Mo I la tawa I lalo le sefuru lima tausanga. O le talo sanga e mo o miona wha auru e leo lo wa aia po o le matua. Ma e mo o mia se tu se lango ai mai le third party po o I la tau nei e au fielfo mai, tausi mai, social worker walo ia po o se isi lava tangata o sefulu walu tausanga. Ma ua silia ma le sefulu lua masino o ia silafia le o lo wha atalo sanga. E se mai le non-binary, o le afo I waloa ia le suinga wa ta ua le self-identification process e le tau mo o mia I le tā pao wha amauninga a mea sa whaia se ta o tonga. Ma o lona winga, ua whaingo fio na wha atalo sanga sa o anga I le Registrar General ma saini pepa mo wha amauninga. E mana tua pea e tangata Wellingtone, wha pea a inga wō mai masani tamato alima wa mau soifua ono le mua le Loafers Lodge. O moli maune ia le to atele le sauninga na po na whaia le Cathedral o St. Paul I Wellingtone. Ma e le ngata I sui o a inga ma le to atele wō. A o le a foina iai ma le pule nu o le a ai tori whanau. Wha pea sui o le ofisa o leo ma le tine mu. O le watasi le masina te alua na uma le mu ma o se sauninga wha manatu. E le I whaingo fia I le to atele. O le tala sanga ta wala mai taimi o moli mau. Ia a vele mau o soifua o tamato alima wa motu sia wha afua sei mafutanga. Ma le sona ma ua mo o mia vave suinga. Moli mau o se tasi I tala le staff ma o le a fo isa nofo mua le Loafers Lodge ua a vele mu wa mawai sona fale I fale le kainga ora. E iwa se lau ono se fulu awa no whai ngā luenga le te pūkenga e ono le to iai pe a wha amausa li le talo sanga wa fola sia nei. O le wa amata wha atala noa le se fulu hawhi o le au whai ngā luenga le te pūkenga po o le a onga o lo o ngafa ma le tue wha alau te le ino le iloa ma ta pena tangata ianga wa e mo o mia mo ngā luenga. Mai le pule sili I tala le teo New Zealand o le whainu mera o wha ilo mai o lo o hao fia iawa noa e le to iai. Wha apea wano whai ngā luenga o le a suia. Reportia wha apea o le telo a wano whai ngā luenga o le a fia o I la tau o lo o ilunga I le pūlenga. O se fuafuanga I ono whai tau masino wha atala noa ma o le a fili mai fo I wha ai tū malo ai le o a onga taitasi. E mo o mia le wha amauti no mai, pe o suingo le suenga NCEA Level 1, le ana mua I ta o mai ele malo e amata aloa ia mai le tausanga fou. O le masino a perila le ana wha ilo mai ai ele malo, o le ato e tolo po suingo le suenga NCEA ai se I ave uma le wha mua ele matematika ma le literacy o le ingilisi, ma e le ngata ia lava se taimi e tapena ai wha apea foi le avenga whai a onga. O suinga nei o la NCEA o lo whai aua wai e pei o na iai le level 1 I le luafe lua wha. Luafe lua lima o le level 2, ma le level 3, mo vasenga spulutolo e tataua na lo ia me le luafe lua ono. Pei tai o lo vai aso nei wha atala noanga me le minister a onga Jan Tennity, na fōlinga mai ai e le o mautono le minister po le asa o le tono mo suinga o le NCEA, le ana tau mo le luafe lua wha. Mai le sui o le Post-Primary Teachers Association ana nafi, ua mo o mia le sauno manino mai o le minister, po o asu I ngai amata alo ia le tausanga fau ina ia lava ta pena iai whanau, wha apea whai a onga. Ma atala wha ai u, talia ma le wha aftai le sa o le malo o wha ilua mai e ala le wha au popo o tupe wha atupe ia onga wha afo mai o whanau. Limas fulu whanau wha au popo le amanuia I le neife soa soani e anga wa ai e a o onga e a vea ma fo mai le tausanga fau. Ma ole a fesoa soani lea I lea o tawino fo ma I tutonu lava o New Zealand, ma se I fesoa soani ai fo I le whainu mero le au whai ngā luenga. Mai sui o lea onga wha a fo ma I le Universitea au Kilani, o se fia fianga le wha ai unga o wha ilo mai, ma e wha apea fo I le fina ngalo le Presidente o le asosi a le New Zealand Medical Students. E le o mautino mai le taimi nei, po le ale vai ino whanau a onga I a aita itasi e manuia mai lea wha manuianga. E pei ona iai au Kilani wha apea le Universite o Otago. Ai mai le sui o lea onga wha afo mai le Universite au Kilani, o lea ua sauni au Kilani. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.